Montag, Montag, دوشنبه Dienstag, Dienstag, سه شنبه Mittwoch, Mittwoch, چهار شنبه Donnerstag, Donnerstag, پنج شنبه Freitag, Freitag, جمعه Samstag, Samstag, شنبه Sonntag, Sonntag, یک شنبه نن د څه شي ورځ ده welcher Tag ist heute? welcher Tag ist heute? نن دوشنبه ده Heute ist Montag. Heute ist Montag. سبا د څه شي ورځ ده Welcher Tag ist morgen? Welcher Tag ist morgen? سبا سه شنبه ده Morgen ist Dienstag. Morgen ist Dienstag. بل سبا د څه شي ورځ ده Welcher Tag ist übermorgen? Welcher Tag ist übermorgen? بل سبا چهار شنبه ده Übermorgen ist Mittwoch. Übermorgen ist Mittwoch. پرون د څه شي ورځ وه Welcher Tag war gestern? Welcher Tag war gestern? پرون د یک شنبه ورځ وه Gestern war Sonntag. Gestern war Sonntag. ابل پرون د څه شي ورځ وه Welcher Tag war vorgestern? Welcher Tag war vorgestern? ابل پرون د شنبه ورځ وه Vorgestern war Samstag. Vorgestern war Samstag. له هپی لایف سره له ژونده خوند واخلئ.